Ćao i dobrodošli na moj kanal. Danas pravim plazma malina tortu. Ovdje imam pola kilograma mljevene plazme u kojoj ću dodam 150 g rastopljenog maslaca. Vi možete i margarin da dodate. Ovdje imam 4 kašike nutele koje ću sada rastopiti i sad dodam ovu smjesu. Dok se nutela rastopi, ja ću malo da promiješam. I evo, nutela se rastopila. I sad ću promiješam ovu smjesu. I evo, kada sam napravila smjesu koja ovako izgleda, sada ću to dodam 400 g kisele pavlake. I sve ću to da sjedinim. I evo kada sam sastavila sve, sad ću to dodam pola kilograma malina svježih. Vi možete dodati i zaleđene, kako imate. Ova torta se jako brzo pravi, jako je ukusna, jako je lagana. Ja je pravim sada kao rođendansku tortu svoga sina. I evo, fil je gotov. Ja ću prvo da pripremim sve, pa ću onda da pravim. Torta se jako brzo pravi, bez pečenja, bez kuhanja. Jako je zahvalno za napraviti. Neki 20 minuta torta je gotova. Ovdje imam sad 2 kesice šlaga koje ću da pripremim prema opostu sa kesica. Sada ću da izmažem šlag. I evo, šlag je gotov. Sada počinjem sa pripravljanjem torte. I ovdje imam kalup 35 x 25 cm. Vi možete koristiti i okrugli, manji, veći, nebitno je. Sve zavisi koliko vam treba. Sada ću da poredam na dnu plazmu cijelu u komadićima. Ja je neću potapati u mlijeko, pošto ću tek tortu da siječem drugi dan. A vi ako ćete koristiti tortu isti dan, bilo bi poželjno da se natopi plazma u mlijeko. Reći vam na kraju koliko mi je otišlo plazme za podlogu. I evo, poredala sam plazmu, otišlo mi je 300 g plazme. Sada ću polovinu ovog fila da stavim preko plazme. I evo, kada sam nanijela polovinu fila, sada ću nanesti preko šlag skroz tanko. Vi ne morate da nanosite šlag ako ne želite, evo čisto da ne bude monoton, možete samo ovako kompletnu smjesu da istresete u kalup i to je to. Ovako lagano razmazati tanko. Preko šlaga ću ostaviti jedan red piškota. Isto ne morate, to možete i plazmu. Ali meni je bolje piškote, ne bude sve sama plazma. Premazala sam šlag tanko, sada ću poredam preko piškote. I evo, poredala sam piškote, 200 g piškota mi je trebalo. Preko ću opet malo, sasvim malo šlaga da stavim.
Evo kada sam premazala šlag, sada ću ostatak ovog fila da premažem preko. Ali moram paziti da se šlag ne podigne razmazivajući ovaj fil. I evo, ja sam premazala i zadnji sloj. Torta je gotova. Sada ide na par sati u frižider da se dobro stegne, pa ću poslije da dekorišem. Znači, jako jednostavan način pripreme i jako brzo se pravi. I evo, ja sam tortu završila, dekorisala sam je. Torta je ostajala u frižideru nekih 4 do 5 sati, lijepo se ohladila, stegnula, pa sam uspjela da završim dekoraciju. Nadam se da ću uspjeti sutra da vam pokažem presjek. I evo ovako izgleda presjek torte. Ja se nadam da vam se dopao recept, isto tako nadam da ćete probati napraviti u plazmu malina tortu. Pišite mi u komentarima da li vam se sviđa ili ne. Prijetno!